Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Nakuba-ke bekungesiyona into entsha okuvezwe-ke umseleku kuveza ukuthi-ke impela mangabe kuyindoda kuney'nqumo oyithathayo ngalesikhathi kusakhula uyitshela ukuthi ngeke kuzenze uthi kodwa bese kufika-ke lo wesifazane osuke ekwazi ukunqoba enhlizweni yakho. Lokhu kokugcina ukuthi-ke mhlawumbe kwesinye isikhathi ugcine-ke sewushintsha-ke umqondo. Umseleku ufeza ukuthi-ke yena njengaye njengomseleku kunezinqumo kayizithathile ukuthi ngeke azenze kumuntu wesifazane ikakhulukazi mangabe-ke esothandweni naye. Lokhu okwenziwa ngabantu abaningi abasuke besothandweni ikakhulukazi mabe senkonzweni yasekamerweni. Umseleku ufeza ukuthi uyayikhotha ekaMacele uthi cha impela akalokothi azayiyeke uthi-ke futhi into ayinotisile ukuthi kowesifazane uma ngabe-ke mhlawumbe kwenzeka ukuthi wena-ke awuzenzi-ke lezi zinto kabazithandayo uthi baye bengakuboni njengendoda-ke ephelele. Uthi-ke naye impela wayesitshelile ukuthi ngeke azaye laphaya. Uthi-ke kodwa-ke njengamanje uzaguqa ngedolo-ke elilodwa ahambise kokwenyoka ihamba-ke emenweni. Uthi impela-ke akalenzi-ke iphutha angaze akuyeke-ke ukuthenini-ke njeke lapha akahambe-ke ngesisu. uMacele ubonakale-ke ngazi ukuthi kushawa ngamahloni emva kobe kuvezwe-ke lezi zinto noma-ke lezi izindaba zokuthi-ke engazi ukuthi kumseleku kungena-ke azangene-ke impela nangomzimba wonke. Uze-ke wabuza ukuthi kazi yini leyo kwawuzitshenile ukuthi kawuyenzi kuveze ukubeke kobala. Wathi-ke mina cha impela ngangizitshenile ukuthi ngeke ngize ngiye lapha kowesifazane lapha phansi kodwa-ke njengamanje ngizithola-ke sengiyile sengingene shiqe kuMacele. Kusho umseleku lo othando nesithembu lo onabakoti-ke njeke lapha-ke bakithi kabayinsada nokucabanga ukuthi-ke mhlawumbe bekungenzeka ukuthi kuMacele ubeke sekucabanga ukuthi okusho ukuthi akakwenzi kimi-ke ngedwa ngoba-ke yona-ke mcabango uyawufikela kabesifazane uma ngabe-ke mhlawumbe bebona sengazi ukuthi kubaqhuba noma kubafezela kuthando olusuke luyisimanga kunalolu kasuke belilindele. uMacele kubonakala eshawa ngamahloni impela ngokuvela kwalezi izindaba ezivele live ku-TV zivezwa nguye kumseleku ukuthi uyayikhotha. Ngiyaganwa bese uthi mhlambe le ndoda esangithanda ngiyamthanda and ngingakubulala ngoMacele. Manje yabona njengoba ngihleli lana nje ngingasukuma ngidansele wena. Angikwazi ukudansa kodwa ngingamdansela uMacele. Ngingamdansela. Uyabona ufuna nomuntu esifazane kukhona izinto engangithi ngeke ngizenze kuyena. Sokumjabulisa. Ngiyazenza. Awuthenge ukuzenza. Usho wena. Mangicabanga njengendoda ngeke ngithi umuntu esifazane. Ngeke ngifike lapha kodwa ngiyafika manje. Sengizama ukuthi ngizama ukuthi kukhona izinto omayo uthi ngeke uzenze. Okay, angazi ukuthi yini-ke leyo. Futhi abantu besifazane ungakwenzi yoba kujaja bafuna ukwenze. Kungabe yini leyo? Yo indoda engayenzi lonto iyajajwa. Le nkulumo kaMseleku ibonakale-ke ingamthokozisi njeke lapha-ke lo kaMacele njengoba ubefuna ukwazi ukuthi-ke yini leyo kodwa kumele umseleku kwelokuthi indoda engayenzi-ke le nto-ke iyajajwa empeleni. Uthi impela wayesitshelile ukuthi ngeke azalokothe aze-ke njeke lapha ayikhothe kodwa uzithola-ke eseyikhotha impela ngoba ezama ukujabulisa-ke lo wesifazane. Ngokusho kukaMseleku uthi impela-ke cha ezinye zezinto lezi ayesitshelile ukuthi ngeke sidala azazenze kodwa uzithola-ke njengamanje esehamba ngesisu njengenyoka.